الو ها چو کردی جون ما دارم تای دومتونو مایل است جونو تستر شو فقط مایل است مایل است هی برادر ممکنه امینو مرا بله شما رو میگم خوش میکنم یک لحظه اینجا بیای مایلش اوزی سلام علیکم سلام راستی برادر جون یگو مشکلی داری؟ نه راستی که برادر چه خیلی مشکلی نداری؟ سریوز نه؟ نه مشکلی ندارم راست نگاه که ده برادر اگر یه چی باشه مرا دسته همچون برادرانم میفرستم اگر یگون کمبودی باشد انشاءالله که دست ما بیا اگر دستگیری کنیم برادر راستی که برادر مادرم زادروز داره هم طرف سوم نمیرسه فهمیدم یعنی که مادر جان زادروز داره و سوم نیست که توفه بگیری بله هم طرف نمیرسه سوم چند سوم داری؟ آنی یک لحظه شید ما برادر لازمه همین قدر داری؟ بله قبینا حاضر ما کمی هم باشه کم برادر سوم دیم بته لیکن از نام ما مادر جانا سلام میگی و یک توفه خوب میگیری فهمیدی؟ این اینجا 20,000 20,000 ها میرسه اینقدر ما این 5,000 دیگر برادر راه یعنی که 20,000 تا که فقط به خاطر مادر جان توفه بگیر فهمیدی؟ بله و در 5,000 دیگر یگان راه که یگان چیزی خوردنی بگی بر حتما از اون مر چیکه و یه خیسه کم باید با مادر جان پدر مالا رحمت برادر سلامت باشی هر تلفن داری؟ بله یه رقم نه 115 هاش اول در سخنه کن فهمیدی یا اینکه فیلوس است دوباره سخنه که هر گونه هر حالتی که یگان مشکلی شید ان شاء الله که برادر جان زنگ بزن و تا حد امکان نصیحت بده سلامت باشی یگان خدمت باشه حتما به این رقم زنگ بزن فهمیدی ولی رحمت برادر سلامت باشی می‌ندارم زنده باش برادر جان راستی زندگی بسیار مشکل است زندگی مشکل در حالتی که نیوز با چیز داری ولی که نیست آدمی که دستگیری کنی میدونم مشکل زیرا این همه مشکلی رو ما از سر خودم گذراندم دسونی چقدر مشکل است انش
بابا چی تلفن رو نمیبرداری؟ Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. ما همین دخترها را نفهمیدم. زنگ میزنه که بیا، باز زنگ میزنی با تلفنش بند میکنه. باور کنین چقدر مشکل فهمیدن لحظه دخترو. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. سبیل مانا خیر پناه با خدا من رفتم. باز از من خفه نشوی. سلام علیکم. چه کار هست خوب؟ خوبی سلام تو خوبم را. چه کار دیگه پیدا نمی‌کنم. راستی پیش کی اومدم؟ پیش انجام اومدم. لیکن هم زنگ زدم گفت بخی بیا اومدم ردنا جون تلفنش نمیبرداره. رد زمان پیش طرف تا زنگ زده گفت اومده. چه؟ زنگ زده گفت یک تصادف کرد گفت تای دنبال بزنیم. اومد. نه راستی ما از اینا اومدم پیشش گفتم وا بخوریم. هم زنگ زدم تلفنش متاسفانه بانک کرد ردنا. زنگ زدی کلمه زنگ زد بعدش اومده داستان. رفتم. نمیدونم برای بار که چی بگم سرم گنده بایرونه ردنا بارم سرم ده چی با بایرونه که خیلی بفهم نمیدونم چی بگم پروسا نمیشه دیگه حسیات ما بیان کرده نمیتونم با حق برادر برای بعد با میخری برای هم نگست برای سرش نامده سندر کشیده برای دلیچکا چنقه 5000 باشد بس حقیقتا شالوکی خیلی کار بگیرم ابرد نمیم گپ نیست ردنای 5000 بسه دارمی سفر رفلی داری؟ خیلی میرسونم کجا نوشکه ما نوشکه برای نه یک کریم از رو دیگره رفلی که براتون دار نیست ایش هم چون برادرانه توفه برای تو لوبه و خدمت دارمی سخن کبره سفر انشالله که خیلی کار بگیرم با برش مگردانم انشالله که توری ابره شیک دارمی سفر همه
брат, я ча нафаҳмидум. Сабаби арӯсат партофтанда чӣ буд, брат? Сабабаш ростӣ бародарҷон, сабабаш сум буд. Сабабаш анами бачкаи сабилмондае буд ки имрӯз соҳиби сум шудем, лекин мутаассифона аз даст рафт. ман чӣ қадаре ки набуд, ман ҳар кӯшише кардам. чӣ қадаре ки кӯшиш накардам. медонам зиндагӣ сар то по худ як ғаму дард аст. зиндагӣ сар то по худ ҳар як имтиҳоне дорад ки агар инсоният сабр накуна бародар, ҳама чиз аз даст метавад. лекин дар ҳолате ки сабр мекунӣ, вақте ки як мушкилӣ ба сарта меояд, агар дар ҳамин ҳолат сабр ки кардӣ, ҳама чӣ мешавад. лекин агар сабр накардӣ, ба монанди ами чӣ хеле ки диди бародар сумо ма ёфтам, ман камтар сабр кардам ва ман хостам ки ҳамин чиз дар ҳақиқат бишавад, лекин мутаассифона натонистум. сум гуфт, мошин гуфт ва дигар чизо. имрӯз боша ҳама чиза ма соҳиб шидам ва чӣ хеле ки дидестӣ, соҳиби ҳама чӣ шидам. мутаассифона лекин ай даст додам. ай даст додам касера ки мара имрӯз байни раҳ кард, мара имрӯз партофт. намедонам, шояд ин барои ма як хирсандӣ бошад, шояд барои ма як ростӣ баён кардан чӣ қадар мушкиле барои ма бовар кард. лекин ҳамиш хуб шид. хубш дар ҳамин шид ки ман дар ҳақиқат фаҳмидам ки дӯстдории ӯ на барои зиндагӣ кардан, на барои муҳаббати асосӣ аст. дӯстдорию танҳо пул, мошин, хонаву дар будааст. яъне ки агар ӯ маро сидқан барои ҳаёт, барои зиндагӣ ва барои дигар чиз дӯст медошт, шояд ин ҳама чиз сабаб намешид ва мара дар ин байн ва дар ин мушкилӣ танҳо намегузошт. лекин ин сабилмондаи сум, ин суме ки имрӯз дар дасти мост, пул ҳама чиро иваз мекунад. фаҳмидӣ бародар? яъне ки янами суми сабилмонда имрӯз ҳаёти мара тағйир дод, ки имрӯз ин пула ҳамаша ёфт кардем. лекин ҳақиқат дигар ва чӣ қадар мушкилӣ буд. яъне ки бародарҷон, сабаби асосии партофтани духтар мара ана ҳамин сум, ана ҳамин чизое ки барои ту гуфтам бародар. фаҳмидӣ яку бародарҷони ман? амин. так что набояд ҳеҷ вақт ай даст бути чизеро ки дар ҳаётат интихоб намекардӣ. ва хубтараш ҳамин кори ма бениҳоят хубае ки ай даст додам шад. барои чӣ? барои он ки имрӯз ман метавонам бафурҷа ором дарсома тайёр кунам, ба назди шогирдон брам ва ба назди касое ки дар ҳақиқат ҳурмату иззат мекунам. ана мебуд бародарҷон сабаби ҳамаи фаҳмо брат. зиндагӣ